Yama kwa baby Adom TV suni esa so te anka sempa 94.7 FM na otwe dwumadi e na ye de somo me da se pa se wagibre na wabeka ho me di chief Jerry Forsen me hye dwumadi no ase me di kan tudwa ensu a atọ fi amachia ye kasai nyina egusu a egugu wiem ayekusu emiamia bi a ensuo no ayiri me am producer director Kofi Ampadu nia ofa mu ansa na wotimi atete ne ho free kaneshi first light ho ana pembedu adwuma me nya driver fo beye mienu a o mche se CJ ya kan nsuom etima praise for anandbu from ramaji yen enti yeto ahoma no ansa na omutimi free nsuo nim omo de report free achimota ho miamia nsuo ayiri ma me nkwa ahoma no so na yentwetwe sankomo yi ehu hia pa me ne owura John ata woye SMC contractor me ne no entwetwe enkomo owura tabato teminka owura tabato teminka be patcho beton kana o voice no from pa me patcho we dia wadaroma ye pejam kakra ma na obebuan na fe watimi a chen waso na yetimi atwetwe enkomo no me patcho se bibia bokọ de me patcho o voice no from pa o chief o teminka ye peja audio ni Owura John ataye ye besan so akọ hobio na fe ye ne no atwetwe enkomo SMC adwumakoi womo na womo eye kwan ahodo afei kwan a ebia emuasi gata ahodo akese no emuasi no womo edi hu dwuma pa ma mensan so enkwana mtwe se afei obetimi nka ya Owura Tamato teminka yo mpacho eye mpacho me da se me introduce you na me kase SMC madwumakuo no na se eba no ne abroni be frɛ no the Celting gates akese se bia ye timu ma ekwan adamu bacho madwuma so ba kopa eno no bacho eno kresa me pacho anai okay ene bacho be boayen yen cities nkura kese mu nsuo to bia nkenkan kran ha nsuo yiri adentia rata hello chief open pacho temenga bacho beton kapa pacho o question ni bi o voice of phone ma na mi bisa se ma oni so kakra ma me pacho enkura kese mu enkanka enkran ha nsuo to bia eyiri adentia yo meka se emu sisintia enwura ewo gata mu ne anwea akogata ni mu ama gata mu nyina esisi enti nsuo no to a enya baby emfa na ababegina ekwan ni mu okay enti nsuo no to a enya baby emfa is that something yanye ni ye something we've done wrong in the past enti ede ni abroni be friend perennial flooding eba ede na yanye ni ye rata hello open yes sir hello yeah me pacho teminka ora ata me pacho me tell ka so voice no from power pacho yes so raise ora tabu na me bisa say is there anything we've not been doing right and then na yanye ni ye ntia in the past and nay insuo tobia wa kire mu say anwea ne bola ne ade say ye twa kwan no a then na san kayeye to avoid self flooding as see aye from okay one I was say any time bia ya ben insu tobre bia no ye hwe say ye yi gata mu nyina to ho si ye yi mu nyina to ho gata is 0.6 0.9 and big ayina kasa na ye yi mu nyina to ho enti moment a insuo no be say eto no ebe famu na emba ekruma na say emba ekwan so that bet right now ni esisi no gata mu a yenyan yiye entoto ho enitira isi ana say nsuo no to a nsuo de untimi isi ni kwan untimi block nsuo no ye den a wo say open baby fa enti no meka say yenyan yiyi gata mu ntoto ho ntina ni nyina kan ho bintina akoba ne sa no okay omo share TV sesi visual na eda video no eda so no eye kaswa anapaya wenye video dada anapaya nsuo no ato no kaswa odi free SCC junction hono a edeba block factory ede eba hono no e ho na ayiri sei
Orata Pacho, initially, o say SMC Majuma Bakopani say, Muti Gatem. The Pacho say Gatani yen team wa, and then why na so baby team Obramu Orata. You, Meka say, Gatani yen team wa, and na obi anywa obetim. Osha, yeno, ye jumama highways, titru. And urban roads so ye mu be ye jumama omo. Na meka say be 2 years 6-7 months. Abai no entry aye ka. Ka ni hwe ye. Ye 2 na mo ntina ama ye juma no atosini kakra. Ye nya sika emfa nko field enko ye ejuma. Okay. You know, malanka so ha no no. Even because my ejuma was watching na sisi and then 3 days say a driver form of honum nyina be dia dance ya na me wo kwan no so a machine or say be dia can broadcast e kono atala honum nyina no nso no ta anwea no begina kwan no nyina free ACC Junction nso no enya be bi nfa you know and then 3 days camp no ya the machine by be clear kwan no nyina Endra, my boys in a chassis and omu yigata ni mu. Na gata na ye mu first na 0.6. And na your point your big drain wo kwan ho 0.6 in chain. Okay. And it say insu no to na say ejina kwan no so a 4.6 ni mu na akọ big drain ni mu. Na big drain no emu nyina esi. Emu nyina esi. Enti no 0.6 na so no emu esi. And this is so to see ana say ye 0.6 ni mpo wi mpo kapa big drain so no emotion ti no nso no enya baby emfa na adwuma we na wo senka ye ni nyina to ho yeah asema ka baby san no rata esa ka ba dis say adwuma ma ye ni nyina wi no say enamu sa na eko yeah me bacho kaneshi first light then pa na ekoso ho kaneshi first light and then ekoso ho mu na ye madwuma Kaneshi first like ni nyina ye the certain work na ni nyina wo say ye gates no mu nyina me bacho me bawo me bacho me bawo you da ensure beto bia and cry hatitri that particular spot yiri it's not say you want to tell me say over the years the certain works be anywhere koso especially Kaneshi first light you because ni nyina ye no o say see na first ye juma esitia all the time ye kofod ye yikatemu ye yikatemu ye papra akwan ho bola robbers no mu ne ya ebeka ko choku kwan no mu verse gates no mu nyina no ye make sure say ye yini na a driver for omo say obi onoma enko cars akese no say opai tire oyita ojina ho na so oyi ni tire na we ja tire na to honom insunu to a ebe pia akakose gata ni mu ena organizers a omo akwan no hu Ghana ha sei organizers no dodo na omo ties no omo jejagu baby basa etope na aka insu tope na akakose se gates ni mu ya de titiro a ha adwen papa ena manfo omo ye bola insu etoyi makers opening obi aso ane bola efirifie ababehwegu gata ni mu ebi de sack o se no sack mu esi ni fie insu say tope anase anajo na waka akojagu ekwan ho insu tope na epiempia ye drains ni nyina emu osisi chief okay orata yambra ekana wo si aban de mo no so bi wo hono ma esusa etinu engineers ne be hwe na o say first ye sa drain no na nipa dodo eni krom sa sisi an nipa doso enti say gates no say omu be bie mu kakra eno so beboa okay ye beba engineering aspect but one quick one on a car binding mo no so abinding mo ka saying o si 2 years be 7 months e ka saying abinding mo abinding ka 2 years 6-7 months now if you got make say 3 years because from January ebe pe mo dey omo ma ye kwan say yenko kwan so enko ye adwuma bia
Now, this emergency works near, you were almost to be free 1-2 people. Emergency now, waka akakobwa. You can't in Aboma. I bind the cabaret 3 years in ye. Okay. Now, Nina got Meka say, ye 2-1 namon say, I bind the boy na, or besoya say, or she na yako kwanso. Na yakako ye juma. Ye per se, ye be boa ama Ghana. Ebe koso ye juma ye be yi gatemu ye be dokwa ho amakrum ayefe ye kai pefe se ye papa omanpen oba so fo no o ka se obehwe se Ghana ebe ye krabehwe Ghana be ye one of the neatest beautiful affairs enti ye ni ji ye pa se o we die ebe boa amakrum ayefe enye se ye sika ye juma ye ya and I say ye sika painting no na bet because say me too kwa si akọ amonone ana me too kwa akọ infa say juma we ya na meka akọye aprapra enum ni yi enti say me wo me man mu na say me ye ejuma we aboa me man ya meka say manage ho na meka say ye juma we dey so no enye obia na wo de mana obeye enye obia na wo de man say ko wura gatemu ye gates no e bi underground that's covered fence ye wura mu ene ye body ye wura mu akasa na yakako yi sa niema we nyina pie kafra ma pad no mu ne ejanan ene niema ye yi wo gatemu no open mobo. Okay, orata but ma mbisa sem yo aban de moka close never said 3 years but 4 years ago 5 years ago flooding has been happening entina adwuma pen ba adwuma ben pa na mo ye because somebody akai na mo dey excuse rata wonu ni say no kwese make say emphasize been aban the 3 years na but other previous 4-6 years etwemu nyina ni nyina chief the same thing na say sisi aban de meka 3 years yi say oma me ochiaka sisi ya one meka ko ochiya meka because loan na ye high machines backhoe tipper trucks enum na yi ejuma nyina itua ifo me ko ochiya meka enti fine kakra beka no me de say ejuma na se biom na say me ya meka say scan dodo na me de tuaka o enti say me say ejuma na se biom na say enimeni me ya be say 1 month, 2 months, 3 months, about to America, me de bet to so. Ubon say na asane akako kabium. Okay. Etina say meba orata mato meba. Na say enne ya ban etua 3 years kan ode demo no kra. Busumi ana busumi mienu achi. Enya da metira ya adwuma bi because kan ode ma mo no, mu da kotu etua kadeda. Meka say one sa na ni ewo mu ni say aban tua e ka sisi ya. Say ye eka ye di nyina ko tuatua yes na say ye se edwuma se a ye be pese aban e be hwe se e ma ne mbro 3 months e wo se ye nya esika na edwuma no ye etoa so all the time ye etoa so na make say because of a candidate ye wo drains be break ko hodma ye ntimi enyimu ye wo drains be break kwa se mantem krom ne ya ye nyimu ye etine meka se kakra bi major ones na ya ye ko ye sa ejuma no di ye pe no insu top no na other ones na wo se ye yimu nyina na join all together no da honom orata buayena yemfa figure bi ento be 3 years kana ban edemo no so how much are we talking about orata open meka se scano eson adawson because enye menkwa all the ratings all make the Ghana nyina the certain work no and grass cutting no and sweeping make say all the nyina and me ye ka say ye nipa dodo ye dodo is more than 4-5,000 SMC contractors. Ye doso. Kumasi, Accra, Sunyani, Takrade, Cape Coast, Upper East,
voter order yi na on say ye dwuma so tituru ye dodo akwan ho ye make sure say ye bedo kwan ho amakwan ho nyina da form kama highways ye highways see say ye wo meters ayedo ye do the way as a car say wo kwan mu a ontimi ngina ekwan ni mu wo say okokwan ni nchen na ekwan no ho say me road no eda ho ma omo a omaka no etini ye do a say car no say na wa twe ne ho akọ nwura ni mu kakra you see a wo hwe Ghana nyina yakwan ni nyina esuofu even Accra has a program tawoni behwe motorway ni so N1 say yiso Malanka so road aye kan ho asem sisi me pacho undam kwan so sisi agbomu de wi akwan so nyina fu basa ni nyina ye madwuma ba tesa se aban democracy anya de adwuma no mutimi ye ntimi ye open even ye de ka bank HC ye omo ye domuka chief ye da yenda ye sun afre akọ ọlabo amakwata nchen apanacho apampinfo bebre ko acho so omo hwe na omo mboaye na omo ntua ka na yentimi nko kwan so enko ye adwuma because insu eba betutoyi edin sem bebre kwana ebeba ye tu anamowa delegates mpinfo yakwa even ye ko hu ye pen honorable Afenyo Markins edit on the road fund road fund eka on the road fund chairman na also ya asemu no say obedi hu dwuma amaye amaye 2 weeks open 2 weeks no ebepem ye got 4-5 months ni entishi enti amaye ho chire first even mema dane ema ewufie na ze sisi de saban ntimi antua ka no animani ya obi bo no nyom ensuo mfa ye nko na ze se anya de adwuma no mbetimi aye yo open enokre ye ho chire enopa we meti asema esi wo Malanka so road ha me pa enye enenko an me wo pictures a metimi aseni ambam was the same ekwan so na different ayi nyina na minimum wo other regions nyina in fact when you can say video ni bi na da TV so se hu a ebe ye omobo enche bia meka say embre bi atwem kuma say the same thing see insuo toye ma efa nipa 3 or 4 ya nti hu hwi biom ni nyina ye bonka na emu esisisi no ni nyina ka hu bi say meka say uhwe amanone the way ye paying for two kwan man for two kwan omuko amanone a omutimi gina krom etwa pictures say any ayi na be Ghana ha say hefa na obegina obetwa picture wo krom ekwan ho ne ayi wo fere because ekwan ho nyina efu ekwan ho nyina bola baby a basa urata mayenda wasine mfansi ha why acho mayenda wasine mfansi ha ura Jonathan SMC contractor ene no atwin komo no SMC construction company no womo adwuma ene se ekwan ho afufufu ekwan ho afu da no na menam ufri your friend saying banyard na wo kọ ablekumen ekwan ni finfi ho afu kusu ufri NIC ho ana farm ko na wo sane akọ Agape Pentecost Junction ho a ekwan ni finfi afu maka no nam other side ho kra wo hunu we nyina nka ye wo madwuma wo gata mu a esie ekwan chan ye prepra me kai pa se yesusa no na yete odoko police quarters Gloryland Hotel opposite ho na around that time na cars wo kroma wo me de prepra kwan chan ka kese pa na praye wa se hu na namoa na prepra kwan nchan nyina anwa na wo ho nyina we ye wo madwuma enso wo se aban de wo ka close to 3 years ama wama bo honorable kwesi amakwata ma road fund openia odan honorable Alexander Afenyo Markin o ma 2 weeks busumi na ye ko numuni